Isi ikomeje guhangayikishwa bikomeye n'intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Amezi agiye gushira ari 8 buri munsi humvikana ikintu gishya cyabaye. Mu minsi ishize twababwiye ko Uburusiya bwiyometseho uturere tune twa Ukraine nyuma y'amatora ya referendum Ukraine n'umuryango mpuzamahanga bamaganye bavuga ko Uburusiya bwahatiye abaturage gutora. Ubu ikiza ku isonga ry'amakuru avuga ku ntambara yo muri Ukraine ni inama y'umuryango wa OTAN yahuriyemo n'ibihugu birenga 50 ejo kuwa gatatu i Buruseli mu Bubiligi. Muri iyi nama haganiriweho ku buryo hakongerwa ingufu mu kirere cya Ukraine. Nyuma y'iminsi 3 Uburusiya bwongeye gutera ibisasu mu murwa mukuru Kiev no mu yindi mijyi yo muri Ukraine. Iyi nama kandi niyo nini ya OTAN iteranye nyuma y'uko Uburusiya bwiyometseho uduce tune twa Ukraine ndetse bugatangaza ko nibiba ngombwa n'ibitwaro bya kirimbuzi bizakoreshwa. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikaba byarafashe ibi nk'ubukana iyi ntambara igenda ifata ugeranije n'igihe yatangiriye mu kwezi kwa kabiri. Ejo ibiro ntaramakuru by'abanyamerika AP byatangaje ko ibi bitero bya za misile Uburusiya bwohereje kuri Ukraine byahitanye abantu 26. Ibi bitero kandi byangije bikomeye ibigo bitanga amashanyarazi mu gihugu hose. Minisitiri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin yavuze muri iyi nama y'i Buruseli ko ibi bisasu byatumye abaturage ba Ukraine barushaho kunga ubumwe ndetse byongera no gushyira hamwe ibihugu byo mu bice byose by'isi. But Russia's latest assaults have only deepened the determination of the Ukrainian people and further united countries of goodwill from every region on earth. Austin yasobanuye ko bazakomeza kongerera Ukraine inkunga yo kwirwanaho mu buryo bwose haba ubu no mu bihe bizaza. Mbere gato y'iyi nama ya NATO, Christine Lambrecht, Minisitiri w'ingabo z'Ubudage, yemeje ko kuwa kabiri igihugu cye cyatanze RIS-T SLM, ubu bukaba ari uburyo bugezweho bukoreshwa mu gisirikare bukumira ibisasu bya misile bikiri mu kirere ntibigere ku butaka. Luftverteidigungssystem RIS-T ist aus Deutschland in die Ukraine geliefert worden und dort auch angekommen. Eine ganz wichtige Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Raketenbeschuss, gegen diesen Terror, der gegenüber der Lambrecht yavuze kandi ko ari ngombwa ko Ukraine igira uburyo bwihariye bwo kwirwanaho kandi ko hari izindi RIS-T SLM eshatu zizatangwa umwaka utaha. Biteganijwe kandi ko abaminisitiri b'ingabo bo muri umuryango wa NATO nabo bazahura, harimo n'abafatanyabikorwa ba Ukraine mu bya gisirikare, harimo na minisitiri w'ingabo wa Ukraine Oleksiy Reznikov. Ibi bikaba byarasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo gukomeza gushyigikira Ukraine. Hazaba kandi harimo n'abaminisitiri babiri b'ingabo b'ibihugu bya Sweden na Finland, ibihugu biherutse gusaba kwinjira mu muryango wa NATO. Kuri ibi byose Uburusiya bwo buvuga ko ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare bukorera muri Ukraine bigamije gukuraho abanyagihugu bashobora guteza akaga itasobanuye neza abari bo ndetse no kurinda umutekano w'abaturage bavuga ururimi rw'Ikirusiya. Kubw'ibyo bukaba bushinja ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi gutuma iyi ntambara igaragara nk'ikaze kubera gutera inkunga Ukraine. Ejo kuwa gatatu serivisi z'ubutabazi zo muri Ukraine zasohoye video yerekana abakozi bazo bakura abantu munsi y'ibisigazwa by'amazu yasenywe n'ibisasu Uburusiya bwarashe kuri Ukraine mu mujyi wa Zaporizhia. Ibi bisasu byarashwe kuwa mbere, umuntu umwe niwe watangajwe ko yahitanywe nabyo muri uyu mujyi wa Zaporizhia, ariko abahitanywe nabyo bose mu bice bitandukanye ni 26. Umuyobozi w'ibi bikorwa byo gushakisha abantu baguriwe n'aka kaga yavuze ko hari abashobora kuba bakiri munsi y'ibisigazwa by'amazu mu gihe inzego zibishinzwe zikiri gushakisha aho baba bari. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko yategetse ko ibi bitero byakorwa mu bice byose by'igihugu cya Ukraine mu rwego rwo kwihorera kubera ikiraro cy'Uburusiya gifatwa nk'ihuriro rikomeye ku ngabo ze, kuko nicyo cyahuzaga Uburusiya n'ibice bya Ukraine bwiyometseho kuva intambara yatangira mu kwezi kwa kabiri, harimo na Crimea yiyometseho muri 2014. Nk'uko twababwiye, abantu bose baguye muri ibi bitero ni 26, abakomeretse babarirwa mu 100, naho ibigo bitanga umuriro w'amashanyarazi mu gihugu cyose byarangijwe. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.